Apakah hukum membazir? Hukum membazir ini, kalau harta kita sendiri, makruh. Kalau harta orang, haram. Sama macam kita ambil wuduk di rumah. Dengan ambil wuduk di masjid, hukum lain. Nabi dia ambil wuduk 3 kali. Kan Nabi SAW idza tawadda'a salasan. Nabi sahabat kata, ambil wuduk 3 kali. Okey. Tapi kita tengok dalam kitab ulama, siapa yang ambil wuduk 4 kali, dia sudah membazir. Okey. Dia ambil 4. Kerana Nabi ambil 3 kali basuh muka, dia basuh 4. Membazir. Baik. Apakah hukum membazir ambil wuduk 4 kali? Kalau membazir 4 kali basuh muka di rumah, makruh. Di sungai, makruh. Di laut, makruh. Di air terjun, makruh. Di masjid, haram. Di surga, haram. Di rumah jiran, tumpang berwuduk, haram. Kenapa? Harta orang. Membazir harta kita, makruh. Membazir harta orang, haram. Kita ambil bunga api, beli 50 riyal piti kita, saja seronok galakkan, pom, tembak. Tidak ada apa manfaat. Kalau ada manfaat menggembirakan anak-anak, harus. Tak ada anak-anak saja-saja buang pitih, makruh. Bila makruh? 50 riyal bunga api, pitih kita, makruh. Bahan pitih surga, haram. Nampak?